Kak Bu, Kak. Apa nih jualan Bu? Ini gimana? Masakan ayam. Berapa satu porsi? Satu porsi 20.000 boleh, 15. Oh, berapa potong tuh? Berapa potong tuh porsi? Satu potong ada 2. Oh, ayam tuh? Oh, ayamnya 3 atau 4. Ayam kampung atau ayam? Ayam merah apa? Ayam Oh, merah. ayam merah. Kalau ini ikan paya ya? Iya, pepaya. Berapa tuh porsi? Sama 20.000. Ini masakan mana nih Bu nih? Aceh Rayu ya? Oh, berapa satu hari laku? Berapa porsi? Satu cuaca. Saya laku 50.000. Kampung royo lapisan ah? Ya, lapisan. Dan ro to dan. Anu merah. Jadi punah dia buah ikan paya bu pera, Pepayanya. ikan paya bu pera lapisan ah. Kaji